Lepadat manyang gunung selawah rupa jihlemah sampo banda diup gunung nyan nasabo daya tempat kenebah alim ulama diup gunung nyan nasabo daya tempat kenebah alim ulama tempat menuntut Bandung talabah rata daerah kenantro teka merunut tauhid ngan hukum fiqah ilmu balaghah ikut serta ngan tafsir Quran Bandung ke surah kitab mustalah nyan pige baca ngat be melenceng amal ibadah redlam bid'ah yang sesat nyata ngat be melenceng amal ibadah redlam bid'ah yang sesat nyata. Oh tetah kalan melempah cedah kenang kupia mepinggang ija nyan sabo daya yang aku kebah nama metua si ruhul fata wahai entungku rakan metua gata be gundah tuntut agama be tatim patih si awam pegah tinggai lam daya masa depan hana be tatim patih si awam pegah tinggai lam daya masa depan hana lempadat manyang gunung selawah rupa jihlemah sampo banda diup gunung nyan nasabo daya tempat kenebah alim ulama diup gunung nyan nasabo daya tempat kenebah alim